isti taj dan je nekakav pripadnik nekakve hrvatske tajne službe koji je mobilnim slao slike penisa nekakvoj djeci za ove telefonske bonove dobio 5 godina zatvora. I onako sjedim doma i gledam za silovanje djece 3 godine, za slanje penisa mobilnim 5, za pušenje trave 7 godina zatvora. Rekao, pa ako me ikad uhvate s nečim, reći ću, ne, nisam ja to namjeravao pušit. Ti me samo mamim djecu da ih silujem poslije. Pa nisam ni ja lud. Društvo, hvala puno, to je bilo sve od mene. Hvala za nagradu, hvala Makedonija, hvala Skoplje, vidimo se. Ćao, Bog. Svaka čast, svaka čast. Pozdravite ga, Donale Pintarić.